салом бинандагони азиз, хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешкаши шумо месозем. имрӯз сешанбе 13 июл. ҳоло муруре мекунем ба сархати мавзӯъҳои барномаи имрӯз. занозании дастҷамъии муҳоҷирон дар наздикии метрои Кузминки шаҳри Москав бо боздошти даҳҳо зодагони Осиёи марказӣ хотима ёфт. вазири энергетикаи тоҷик бовар дорад, ки толибон монеи ҳамкории Тоҷикистон ва Афғонистон дар арсаи энержӣ нахоҳанд шуд. ҳомии ҳуқуқ дар Русия мегӯяд муҳоҷирон бояд дар баробари шаҳрвандони ин кишвар ҳаққи воксинагирӣ дар ҷойҳои умумиро дошта бошанд. он чизеро ки онҳо фикр карда баромаданд ба тамаъ-ҷӯиву коррупсия, пас задани шаъни одамон ва ба вуҷуд овардани хатари эпидемиологӣ рабт мегирад. беш аз 100 нафар муҳоҷирон дар ҷануби шарқи Москав шаби гузашта занозанӣ карданд. ин ҷанҷоли гурӯҳӣ дар наздикии истгоҳи метрои Кузминки ба амал омада, ба навиштаи расонаҳои русӣ дар он 180 нафар аз зодагони Қирғизистону Узбекистон ва Тоҷикистону Туркманистону Озарбойҷон ширкат намуданд. дар пайи ҷанҷол наздики 100 нафар боздошт шуда, 2 шаҳрванди Қирғизистон бо захмӣ бистарӣ шудааст. Пулис сабаби ин муноқишаро ҳанӯз расман шарҳ надодааст, вале бархе аз расонаҳо ин занозаниро идомаи ҳодисаи рӯзи 11 июл донистанд, ки гӯё дар он 2 ҷавони қирғизро дар Химки муҳоҷирони тоҷик бо корд захмӣ кардаанд. ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло дар студия бо мо қарор дорад. Мирзонабӣ, оё сафорати Тоҷикистон дар Русия дар робита ба ин ҳодиса изҳори назаре кард ва ҳодисаро таҳқиқ дорад? бале, сафорати Тоҷикистон дар Русия мегӯяд ҳодисаи ҷанҷоли гурӯҳии муҳоҷирон дар назди метрои Кузминкиро таҳқиқ доранд. дар ҳамин ҳоли ҳозир намояндагони сафоратхона ва бахши яъне намояндаи вазорати корҳои дохилӣ дар Москав дар пайи рӯшан кардани омилҳои ин муноқиша мебошанд. имомиддин Сатторзода, сафири Тоҷикистон дар Русия, рӯзи 13 июл ба Радиои Озодӣ гуфт, бархи расонаҳо аллакай навиштанд, ки гӯё ин муноқиша ангезаи сиёсӣ дошта ба баҳси марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон марбут мебошад. аммо ҷаноби Сатторзода мегӯяд, ин фарзия комилан нодуруст буда, ҳеҷ рабте ба баҳсҳои марзӣ надоштааст. оё мақомоти интизомии Русия ҳам ширкати муҳоҷирони тоҷик дар ин ҳодисаро тасдиқ карданд ва то куҷо ин ҳодиса ба назми шаҳри Москав таъсир гузоштааст? бибинед, дар дафтари матбуоти полиси шаҳри Москав рӯзи 13 июл дар суҳбат бо Радиои Озодӣ ширкати шаҳрвандони Тоҷикистонро дар занозании оммавӣ тасдиқ карданд ва дар миёни боздоштшудаҳо низ шаҳрвандони Тоҷикистон буданд. ба навиштаи расонаҳои Русия, ҳодиса шоми рӯзи 12 июл, яъне дирӯз дар наздикии истгоҳи метрои Кузминки дар шаҳри Москав ва кӯчаи Зеленодольский рух додааст. расонаҳои чопи Москав бо такя ба мақомоти интизомӣ навиштанд, ки дар вақти занозанӣ муҳоҷирон ба ҳаракати мошинҳо ва одамон ҳам халал расонданд. баъд ёдовар мешавам, ки чунин ҳодиса дар Москав нахустин нест ва мо борҳо дар бораи занозании муҳоҷирон ва хусусан занозании сикинхитоб бо муҳоҷирон гузориш дода будем. ташаккур Мирзонабӣ. дар идомаи барнома мо дар бораи маъракаи ваксинагузоронӣ дар миёни муҳоҷирони муқими Русия гузориши муфассале омода кардем, вале қабл аз он рӯ орем ба нишастҳои матбуотии мақомдорони тоҷик. вазири энергетикаи Тоҷикистон мегӯяд, толибон ҳам ба нерӯи барқ эҳтиёҷ доранд ва ба сохтмони хатти интиқоли барқи Каса 1000 мухолифат нахоҳанд кард. ин яке аз нуктаҳое буд, ки дар нишасти хабарии ин ниҳод ба хабарнигорон баён шуд. Далер Ҷумъа, вазири энергетикаи Тоҷикистон ҳамчунон аз боло бурдани нархи нерӯи барқ дар кишвар ва сабабҳои он ба хабарнигорон иттилоъ дод. ҳамкоронам Барот Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ дар ин нишасти хабарӣ ҳузур доштанд ва ин гузоришро таҳия карданд. ҳукумати Тоҷикистон пас аз таъхири яксола тасмим дорад нархи истифодаи нерӯи барқро бознигарӣ карда ва боло барад. Далер Ҷумъа, вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон мегӯяд, афзоиши нархи барқ ба хотири ҷуброни хароҷоти низоми энергетикии кишвар аст. мо бояд чораҳоро андешем, ки вазъияти молиявиро беҳтар намоем. солҳои охир система энергетикӣ зарари молиявиро нишон дода истодааст. вазири энергетика дар бораи то кадом андоза боло бурдани қимати нерӯи барқ рақами мушаххасеро номбар накард ва таъкид кард, ки пас аз анҷоми кори гурӯҳи корӣ нархҳои нав муайян хоҳанд шуд.
ин дар ҳоле аст ки вазири энергетика аз коҳиши тавлиди нерӯи барқ ва афзоиши содирот ба хориҷи кишвар суҳбат мекард. мо содиротро аз моҳи 1 май ҳамин сол шурӯъ кардем ва моҳи май ва июн содироти барқ ба давлатҳои ҳамсоя асосан Узбекистон ва Афғонистон зиёд шудагааст. дар нимсолаи соли ҷорӣ тоҷикистон ба узбекистон ва афғонистон бештар аз 900 миллион киловаттсоат барқ содир кардааст. ташаннуҷи вазъи амниятӣ дар афғонистони ҳамсоя ба низоми содироти барқ ба ин кишвар ва бунёди тарҳи Каса Ҳазор халал ворид накардааст. бар асоси маълумоти масъулони вазорати энергетика феълан дар қаламрави тоҷикистон 70% корҳои сохтмонии тарҳи хатти баландшиддати Каса Ҳазор ба анҷом расидааст. ҷароини нави мавҷуд будае ки ҳамчун толибон машҳур аст 2 сол 3 сол пешам дар воситаи сомонаҳои расмии худ гуфтае буд ки зидди лоиҳаи Каса Ҳазор нест. мо боварӣ дорем ки ин ба манфиати давлати ҳамсоя аст, ба манфиати шаҳрвандони ҳамсоя аст ва касе ки дар он ҷо вай накунад, фаъолият накунад, ба лоиҳа таъсирашон намерасонад. мо ин масъалада боварӣ дорем. афғонистон низ дар ҳудуди худ 65% аз корҳои сохтмонӣ дар тарҳи Каса Ҳазорро иҷро кардааст. тарҳи Каса Ҳазор як тарҳи байналмилалиест ки чанд сол пеш иҷрои он бо кӯмаки Бонки ҷаҳонӣ оғоз ёфт ва арзиши он беш аз 1 миллиарду 100 миллион долларро ташкил медиҳад. бар асоси ин тарҳ хатти баландшиддати барқи 750 километрие сохта мешавад ки аз тариқи қаламрави Афғонистон мегузарад ва ба Покистон мерасад. дуди мошинҳо, газҳои гулхонаӣ аз корхонаи сементбарорӣ ва боди афғонӣ. мақомоти ҳифзи муҳити зист дар Тоҷикистон мегӯянд сарчашмаи олудагии ҳавои пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ин се омил аст. ҳарчанд мақомот исрор меварзанд ки мизони олудагии ҳаво дар шаҳр аз меъёр боло нест, вале бадтар шудани олудагии ҳавои Душанберо нисбат ба солҳои қаблӣ эътироф мекунанд ва мегӯянд беч аз ҳама афзоиши мошинҳо дар ғализшавии ҳавои шаҳр саҳм дорад. гузориши Барот Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ. 60% партобҳо ба ҳавои шаҳри Душанберо партобҳои сохти нақлиётӣ ташкил медиҳад. ин оморро масъулони Кумитаи ҳифзи муҳити зист пас аз насби 5 дастгоҳи ташхиси сатҳи олудагии ҳаво дар гӯшаҳои мухталифи пойтахт ба даст овардаанд. мо маълумотое ки аз ин 5 нуқта инчунин мо лабораторияи сайёр ҳам дорем ки дар нуқтаи дилхоҳ вазъи ҳавои атмосфераро дар шаҳр дар тамом манотиқи ҷумҳурӣ чен мекунад. ин маълумотҳо дар сомонаҳои кумита ва агентии обовошиносӣ дастраси аҳолӣ карда мешавад. ҳар рӯз дар Душанбе аз ҳисоби ҳаракати нақлиёт 80 то 100 тонна партобҳо ба ҳаво хориҷ мешавад. сами корхонаҳои саноатӣ ва дигар воситаҳо дар олудасозии ҳавои Душанбе ҳудуди 60 тонна дар як шабонарӯз будааст. мақомот дар ҳоли афзоиши ҳаракати мошинҳоро аз сабабҳои ташвишовар барои олудагии ҳаво медонанд ки сокинон бештар аз чангу ғубори корхонаҳои назди маҳалли зисташон нигаронанд. як корхонае ки дар пойтахт барои олудасозии ҳаво пайваста мавриди интиқод қарор мегирад, корхонаи сементи Тоҷик мебошад. имрӯзҳо баъзан ҳолатҳое мешавад ки дар қисмати шимоли шаҳри Душанбе чанг аз меъёр каме зиёд мешавад, вале моддаҳои заҳрноке ки дар таркиби ҳаво ҳастанд дар доираи меъёрҳои муқаррар шуда ҳастанд ва имрӯз боиси ташвиш нест. 2 сол қабл масъалаи кӯчонидани корхонаи сементи Тоҷик ба миён гузошта шуда буд. намояндагони Кумитаи ҳифзи муҳити зист тасдиқ карданд ки чунин супориш аз сӯи ҳукумат шудааст, вале бо далели тавлидодаш барои иншоотҳои муҳими давлатӣ аз ҷумла нерӯгоҳи Роғун наметавонанд ба якборагӣ фаъолияти онро қатъ кунанд. мақомоти рус мегӯянд то имрӯз дар шаҳри Москав ҳудуди 68 000 шаҳрвандони хориҷӣ зидди коронавирус ваксина гирифтанд. танҳо дар 4 рӯзи ахир баъди ба истифода додани калонтарин маркази воксинзанӣ дар майдони Лужникӣ
24,000 مهاجران مایکوبی شدند. این هم در حالی است که تا این دم مهاجران تنها در 2 نقطه مسکو امکان گرفتن واکسن را داشتند. گزارش همکارانمان از تلویزیون ناسیا شهریه را شهلای گل خوجه تقدیم می‌کند. در نصف روزی که دمای هوا به 30 درجه میرسد نزد مرکز واکسینه زنی سیرودم است. بعضی ها خود را از آفتاب سوزان زیر دیوار پنهان کردند، برخی ها زیر چتر. همه آنها در دست ظرف آب دارند. فریز با دیدن نوبت‌پایی طولانی و بعد صحبت با پلیس به خلاصه آمد که امروز به گرفتن واکسینه کامیاب نمی شود. من در قهوه‌خانه کار میکنم و همه روزه با نفران زیاد در تماس هستم. بنابراین باید واکسینه بگیرم، ولی به من گفتن منتظر شدن فایده ندارد زیرا بیش از 1000 نفر در نوبت ایستادند. من ناچار از راهم برگشتم. فریز 3 سال باز در مسکو زندگی می کند و در فاکولته حقوق شناسی می خواند. برای پیشبرد زندگی در قهوه خانه هم کار می کند. چند پیش با او کاری نو را پیشنهاد نمودند، اما گفتند قبل از این باید واکسینه بگیرد. ولی کارفرمای آینده صرف نظر از وعده های مقامات مسکو برای گرفتن هیچ کمکی نکرد. هر سحر بر وقت آمده نوبت گرفتن لازم. دیگر راهی ندارد. در مسکو مهاجران امکان دارند در صخره و بازار صدوات بگیرند. مهاجران برای رسیدن به این مرکزها چند ساعت را صرف میکنند. ریاست تندرستی مسکو اعلام کرد که مایکوبی مهاجران در اساس درخواست کارفرمایان صورت میگیرد. این مرکزها در یک روز امکانی به واکسینه فرا گرفتن تا 2000 نفر را دارند. نرخ واکسینه 1300 روبل مقرر شده. شهروند خارجی باید با خود شناسنامه و پتنت داشته باشد. با گفته مقامات روس پول واکسینه را کارفرما می سپارد. کارفرما وقتی مناسب را با مرکز واکسن زنی هماهنگ کرده روی خط کارگرانش را پیشنهاد می کند. سپس در وقت تعیین شده به اتوبوس کارمندان را به مرکز می آورد. به حساب میانه در یک ساعت از 100 تا 130 نفر ام کرده می شود. داخل مرکز واکسینه گیری زمانوی و دارای همه شرایط است، ولی در بیرون آن داوطلبان امگیری ساعتها در روی زمین نشسته و منتظر رسیدن نوبتشان میباشند. حقوق شناس ولنتینا چوپیک میگوید با فراهم آوردن چنین شرایط مقامات روس بار دیگر مناسبت خود را به شهروندان خارجی نشان دادند. البته امکان داشت که مهاجران با پرداختی همان 1300 روبل در دلخواه مرکزی واکسینه‌گیری در گوشه و کنار کشور مایکوبی شوند تا اینکه وضعیتی که حالا در صخره و وجود دارد به عمل نمی آمد. آن چیزی را که آنها فکر کرده برآمدند اصلا به واکسینه‌گیری مربوط نبوده، به طمع جویی و کورپسیا، پس زدن شأن آدمان و به وجود آوردن خطر اپیدمیولوژی ربط می‌گیرد. به فریز پیشنهاد کردند که ساعت 4 صبح فردا به مرکز بیاید. در این وقت نوبتگیری مهاجران آغاز می‌یابد. در عین زمان برای او یک راه دیگر و اما غیر قانونی و گرانتری واکسینه گیری را مشورت دادند. به من پیشنهاد کردند که 2000 روبل بدهم و بی نوبت واکسینه میگیرم. یعنی در مجموع من باید 3300 روبل پرداخت کنم. طبق امور رسمی در مسکو به طور دائمی 1 میلیون مهاجر قرار دارند. با شرایط فعلی برای امگذرانی آنها حداقل 1 سال لازم است. روز 7 ایول شهرداری مسکو در میدان لوژنیکی یک مرکز دیگری واکسینه گیری را برای مهاجران باز کرد که گفته می شود بزرگترین در جهان است. ضمناً در تاجیکستان دانشجویانی که در راهپیمایی‌های عمومی بخشیده به جشن استقلالیت شرکت می‌ورزند ضد بیماری کووید 19 مایکوبی خواهند شد. نورعلی شاهیان رهبر ریاست فرهنگ شهر دوشنبه به آزیا پلاس گفته است همه دانشجویانی که در راهپیمایی‌ها و یا مارشروفکاها شرکت می‌کنند واکسن زنی خواهند شد. و بیننده ارجمند این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و در صفحه آزادی ویدیو ببینید. خداحافظ.